loko ku ri ku u lo tshama kwala kaya u twa i nga ri munhu wa wena u le ka Gaza huma u ya explora mucato wu kona somewhere Pfula malwandle. khoma screen loko ku ri ku wa ha ri busy na vavanuna va ka Gaza ntsena loko ku ri ku wa ha ri busy na vavasati va ka Gaza ntsena khoma screen Mchini wa swilo lowani a ku ri mhaka ya ku ni mi byerini ku no ka hina loko nghena ndlwini ri vambirhi huma hi ri vanharhu loko no fane ni nghena na un'wanyana wa xisati then swo boha ku ta huma xin'wanyana 1+1 1+1 is 2 ibe loko se hi andzisa yi ku 3 a ni la ku swi vula hi ndlela hi ririmi rin'wanyana okay mara hi zo mchini wa swilo hikuva a swi ri kona swin'wanyana loko a va ha ri kona misaveni a va nga ta swi tsakela ku ni ku michini wa swilo a va ta ku ni vula swilo leswiya hikuva swilo leswi a swi ri nghozi ngopfu ni ngo vula hi ndlela le i Shangani Gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani Gang shangi episode 75 shaka ra mina loko a ri kona ri ta ri tsaki ngopfu ku hi pushize hi fika ka episode 75 and yeah so namuntlha before hi sungula va ta va ni ri swin'we na shaka ra mina rin'wani la Ginger avuxeni ahe makwerhu minjhani hi kona minjhani khwine hi pfukini hi swona yeah so mi nga rivali ku ri ma swi tiva ku ri na merchandise ya kwala ka Shangani Gang xikipa 260 jersey 360 loko ku ri ku u kona kwala a Gauteng ha ku fikisela swona wo hi khumba hi kota ku vulavurisana ku swi nga ku fikela njhani loko ku ri ku u outside of Gauteng u ngetela ntsena 100 rand ntsena wa ngetela ivi hi ku fikisela kwala u tshamaku kona xin'wana xa kona mi nga rivali ku ri hi na ti-tour leti nga le ku teni hi ti 26 ta July hi ta va hi ri a NWU last week ka episode ya last week ni endli mistake ni ku NMU it's not NMU NWU tilunghizeleni hi ta va hi kha hi fika ka n'wina hi ti 26 ta July and then a UP na kona hi le ku yeni September nakona tilunghizeleni shaka ra mina loko a ri kona ya shaka ra mina mara la ri kona ri ta mi byela ku le UP a va lungheki ku yini hi ta va hi ri la a mi swi voni mara hi ta va hi komisini a hi lunghekeni na tiyunivhesiti tin'wana na tin'wana ti lunghizeleni loko ku ri ku mi lava ku hi khumba ma hi khumba leswaku hi kota ku na kwale a tiyunivhesiti ta n'wina hi fika UCT hi le ku teni UWC hi le ku teni Univen UL hinkwako hi le ku teni a Wits kasi hikokwalaho ka yini makwerhu hi ta rini le mani vona ena Wits a ri kona mus a ku ri last year ya cause ni vona ti-video mi ri kwale hayi loko ku ta fikiwa se mara a Wits a nga raveli ku hi khumbeni ku hi kota ku swi lunghisa hi nkarhi mi nga swi kota ku mi hi pfuxela ni nga swi kota makwerhu tlelela hi fa hi tlhelela ya mara minjhani hayi na hi hlayisekini makwerhu Eh. hi ta ku yini a hi ta ku yini a xirhami xi ri yini kwala na problem ya xirhami n'wana sesi Eh. hina hi vanhu va ku komisa nkomisa makwerhu se swi vula ku leyi UP hi famba na n'wina hi kona why not hikokwalaho ka yini swi ta endleki Yeah. Okay, so hi nga zi heta nkarhi namuntlha hi vi hi kandziyiwa hi artist ya hina and lexi ni tsakisaka hi artist ya hina ya siku ra namuntlha i munhu loyi a humaka emutini lowu wu nga na history swinene and ni sure ku by the end of this episode hi ta va hi dyondze swo tala hi history avuxeni vasisi minjhani minjhani loko mi ku va sesi na misisa mi nga yo tlhela ndzhaku hi tlherisiwa hi yini vo sesi nhlonipho wo tani makwerhu okay kombela ku mi hi tivisa ku hi ri n'wina mani and mi huma kwini loyi a nga fika le namuntlha i swi herile Mahumani okay tshama kwala a Giyani mm. Limpopo ka tiko ra ka Goshani then mara sweswi va ni tiva hi leswi Khavisa SA okay leri leswi swin'wana ni nga ta ni vula ku rona
ri nga ku fambeni swinene ngopfu Okay, nge se fika ka vito rero. Vito ra n'wina mi te hi n'wina swi herile. swi herile Mi last born? I am last born Okay, vito ra swi herile ri ta njhani ri sukela kwini? ku na buti wa mina a ve engomeni Okay. hi lembe rin'wanyana va ku vo switangeta Okay. Okay. se ku ya vuya hina lembe rin'wanyana Yeah. ivi ni vheli ku swi herile Okay, swi herisa swo ya ngomeni. swi herile ka Ri mina conclusion. Mo gimeta. no gimeta boti vete i vo switangeta ivi swi ngeta ivi mheni vi ku swi herile Okay, so okay, i vito ra n'wina ra ri kona ri kona pasini. ri kona pasini Loko mi tswariwa va vhete va ku hi n'wina swi herile. swi herile ni lo teacher leri nga ra mina i Missouri unique Okay. sorry Okay. SORRY Rivalelo. Rivalelo. Kumbela rivalelo. Okay. no mi ngo hlamala ma kona mi le kaya mina hayi ma unique ma unique ta nghena ka sweswo ma unique swinene ngopfu and then ni to mi byela ku loko ni ku Missouri ni hleketa loko ni pasa matric hi 99 I was alone a ni swi tiva ku loko tsuma story mahomane a ni a zi langisa n'wanyana hi mina ni ri nexe All right. Yeah. So hi lava ku tivanyana hi background ya n'wina. Mahumani. Mahumani mi te muma. mahomane loyiwani u vuya ka nkomo Okay. ni n'wana wa michini wa swilo I muchini wa yini? i muchini wa swilo I swilo swa yini? muchini wa swilo hina ka hina loko nghena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu All right. so swivula sweswo A hi xivongo xa ka n'wi maxaka xexo. I xivongo xa ka hina. Mara ni la ku hi ku boti lava va tshami va hi byela ku i muchini wa yini. Oh, okay. Va hi Kombe- basisa nyana Maxaka ni kwalano. kombe ni lunghise tambele mi kokenya ka n'wina. Ya, yi nge kwalano ya. mina ni ngo vula ku hayi bava a va vitaniwa ku i muchini wa swilo muchini wa swilo lowani a ku ri mhaka ya ku ni mi byerini ku no ka hina loko nghena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu loko no fane ni nghena na un'wanyana wa xisati then swo boha ku ta huma xin'wanyana 1+1. 1+1 Is 2. Ebe loko se hi andzisa yi ku 3. se hi sweswo se a ni lava ku swi vula hi ndlela hi ririmi rin'wanyana Okay. mara hi i muchini wa swilo hi ku a swi ri kona swin'wanyana loko a va ha ri kona misaveni a va nga ta swi tsakela ku ni ku michini wa swilo a va ta ku ni vula swilo leswiya hi ku swilo leswi a swi ri nghozi ngopfu ngopfu ni ngo vula hi ndlela i swivongo leswikulu Yeah. Yeah. i swivongo leswikulu kumba ngopfu then well known surname big surname loko ni ku muchini wa swilo ni nga vula ku no the person I mean it was I mean a distinguished I mean a person a va ri munhu wo tiveka so you know sweswo So loko mi vulavula hi timhaka ta ku mi huma ka nkomo, nkomo hosi ya ka nkomo i Shirini. Mi related njhani na hosi ya ka nkomo? papa va ku mahumane na xirindza i xixin'we ku fana ku mahumane xiviti vanhu hombelani ku na risimu rin'wana ni nga ri endla ra ku huma kule ri kona risimu rere ri vulavula hi titleni ya vo xirindza vo mahumane so ni nga vula hi kombisa ku no ti koho tin'wana tinyimba a ti tivi vo tala va golela i va mahumane Okay. va xirindza vanhu hombelani so i swilo swin'wanyana mi kuma ku no hina hi helela ka xirindza na xiviti na hlavangwana Yeah. So ni twe mi vula timhaka to ni twe mi ku na munhu loyi a tivekaku ka n'wi ka ndyangu wa ka n'wi loyi a nga hundza misaveni ni. So munhu loyi a tiveka hi yini i yini lexi a xi endlaku munhu loyi a tiveka a ndhawini leyi mi humaka kona? no ku ri mukhalabye a ku ri munhu loyi a rhandza vanhu lexi ni nga mi byelaka xona ni nga mi hlamusela ku ne le a bank loko a za fika a nga foli layini hi swaku a ku ri munhu wa ku loko va ku ri na mikosi atikweni matiko ya vona hinkwavo a va swi kota ku saka ra mugayo a ri fika 80 kg Okay. a ku ri hosi ya ku lunga
wa ku ri hosi ni a ku ri hosi ya muhuma vuhosini ni se kombela swi veka ku- xitandi ni kombela xitandi kahle kahle no swi veka ku xivutiso xa mi a mi nge se za mi xi hlamula ku ri ni mi vutisa ku ri mi related njhani or se na n'wina se mi hosi kwala se hayi N'wino, swi tivi. a va hi nyikeni switandi. mi hi basisa ka yaleyo ku n'wina na hosi ku va n'wina mi kha mi tshama laha ka nkomo ende na n'wina mi ri xirinda or mi ri mahumani mi related njhani or relationship ya n'wina i ya njhani. mina ni n'wana kwala muti loko mahumani Okay. ni n'wana mukhalabya loko ni hlayela ka vana va mukhalabya mbeni namba 33 sweswi wa ku na hosi AK mahumani ku nga boti i boti wa mina All right. so ni n'wana wa kwala kaya Xizi a no va xita ku famba ni wa kwala Xizi Yeah. ni beburiwa kwala a swilwini swa ka mahumani kwala a ntsindza hi koxe ka mahumani ko va ku hi hambanyisa hi mhaka ya ku mintirho yi nga talela ya se mi kuma ku hi le swilungwini Yeah. Hi nge se za hi hundza ngopfu ka yaleyo lavanyana hi tshamanyana ka yona if ma hi pfumelela. Last week a hi ri na Dr. Hlambani kwala ka episode ya yena. Dr. Hlambani i n'wana loyi a nga huma na yena a huma emutini lowu ku nga na vana vo tala. Papa a va teki ntsengo. a va tekiseni Okay. So a hi hlamuseleni ku ri swi njhani ku kula emutini lowu ku nga na ntsengo or for n'wina a swi ri njhani ende mi kuli njhani and mi na relationship ya njhani na vomakwavo wa n'wina na vo mhani. no ni nga vula ku swi kahle mata ku kula ka munhu kulukumba mi tlhela mi kulela ekerekeni exikhongeleni hina hi kuriseriwe ekerekeni that's why ni ku swi kahle ku a ni nghena ka mhanintsongo kumbe ka mhanikhulu ni dya swakudya a swi khathaleki ku no mhani a va swekanga a ni kota ku nghena leswiwa ha endla na sweswe Okay. i advantage yin'wana yi kuluma ngopfu loko i ri ka royal family and at the same time mi kuma ku mi kula a muti lowu nga na nawu mi kula ka muti lowu tivaka kereke xikhongelo ni nga vuli ku no lavan'wani kuma ku va ti dyela swa vona and then a va xi tivi xikhongelo va xi tiva xikhongelo hi sayiti ra vona mara hina me ni nga vula ku no ni ve kahle ngopfu ku ni kule hi tele eka same age group mi kuma ku i 3 or 4 hikuva vhele a va hlayeni va mhani kaya loko va hlaye hi ndlela leyi mi kuma ku hi kumeka futhi ni swi tiva ku na un'wanyana wa age band ya mina loyi a ringana and then nkarhi wun'wani hi tshama swin'we swa nandzika hi vanhu ka hina loko mi vulavula hi Hlambani then ni yi vonini podcast ya n'wina All right. ni yi vonini ende swi ni tsakise ngopfu mativa loko ni hleketa the late MD Papa Ntsongo hi van'wanyana vona a va fambisana bava a swi tiva ni vuya kona le ka vona Yeah. se ni tiva na vuxokoxoko byintsongo na swi tiva na vamhani lava lava va khomani sweswiyani va delete MD na papa mina karhi hi sweswiyani hambi nga ri kona vamhani ka khomaniwini i munhu lowu nga kulela swa ku munhu lowu nga fika wu introduce ka xikhongelo hi vo mukhalabye Yeah. So vayingiseli va hina va ta ni khomela nyana ku va ni tlhela ni vutisa xivutiso lexi i ku se ni twa hi nga ri hi kuma perspective ya vanhu vambirhi vo hambana lava ku twa ku from lava leswi hi nga swi kuma last week ku ri lava va hlangani na leswi ni twa hi nga ri se hi nga kuma na swin'wana from lava hi nga na vona namuntlha so last week hi mentionini ku ri vanhu vo tala lava kulelaku emutini lowu wu nga na tshengwe a va swi lavi ku tlhelela n'wina ma swi lava xana ke or n'wina mina nsati wun'we loyi mi tshamaka na yena or loko ku ri ku mina nsati wun'we mi nga va na van'wana na va ngetela kwalaha ku va na vo Matsongo na vo no ni nga vula ku a ku ri minkarhi yaliya ya khale ende mi nga rivali ku khale a ku rimiwa ende a ku nga duri ku fana sweswiwani swa tika and then the affordability and then ka tika mina ni nga vula ku sweswo mina nsati wun'we and then ni kahle hi nsati yaloya wun'we yaloya hi ku very ndlopfu a yi tikiwa mina hi timhondzo ta yona so leswaku hi yena yaloye ni nga ti byela ku no xikwembu xi nyike yena va papa a va ri na ndlela ya vona a ku rimiwa khale ku dyiwa swa le masin'wini sweswiwani ka rimiwa mara a swa ha talangi so mina
ni nga vula ku no a ku ri nkarhi wolowo wa khale ni nga va blame na vona ku va tekini vavasati vo tala for vona swi va tirhela ende hi kona na namuntlha and then hi tele a kota ku hlayisa na mara mina ni nga vula ku no then ku teka tshengwe a ni nge swi koti Alright. Yeah. Pfumala pfumeli ne ikhonomi oro yini no ni nga vula ku a hi mhaka ikhonomi ngopfu swi tele ngopfu na kwale a ku nga va a swi nga olovi na kwale kaya loko ndzi ni hoxa i mhaka ya Xikwembu a ku va xikhongelo a swi nga olova a hi swi vona na loko se minkarhi yaliya yi kha yi tshunela vavasati va kha va kula va kha yi tshunela ku no mani a ka ha fani na nkarhi liyani ntsena hi mhaka ya ku na vona se va hlangana phela leswiwani loko mo langusisa swona ku na ximanguva lawa loko mo cheka ximanguva lawani sweswiwani ku na vanhu lava va kulukumba mara still va lava ku hanya ximanguva lavawa kwalomu famba kona kwalomu famba kona haleni ma swi vona ku swi tele ngo swilo so then na kwale makaya se swa kha swa tshunela so a hi mhaka ngopfu ya mali ya economy then or affordability then i ku va munhu a tiva i lane ya yena ku i yime njhani then i la ku ya kwini kahle mhaka yi kuluma ngopfu mina i ku don't forget where you come from and then who you are i swilo leswi mina ni nga fika ni seta goal ya mina hi ndlela leyi ku no then mina ni la ku yima so ivi ni kota ku fikela swilo swa mina hi ndlela leyi rhandzaka hi mina hikuva na swi vona ku no loko no ni la ku jempela hala ni kha ni tsandza na hi n'wana un'wanyana ku a endli so ni ta swi kota ku ya mahlweni swin'wanyana matima munhu mi bye xin'wanyana va vule matima man'wanyana papa loko va hanya va ku vana va mina va byela mina ni ri na n'wanyana ni nge disclose vito ra yena va ku leswi mi endlaka swona na n'wina va ta mi dlaya swona ende se hi le kuleni a kha ha swi vona swin'wanyana so mina in short mo ni vula ni ku no a ku teka tshengwe for mina and then na cancer ni right ni right mi le makulu mi ri ho and ni mi byela straight ngopfu then swi endla ku ni kota ku va na direction whatever I mean ni xi endlaku then leswaku it's all about I mean determination and then discipline loko hi ta va hi kha hi ya mahlweni mi ta hi hlamusela ku ri determination ya n'wina na ku tiyimisela ka n'wina swi mi fikise kwini loko ni tiva i ndyangu wa ka Xirinda i ndyangu lowu ni wu tivaku wu ri ndyangu wa ku landzelela ngopfu ti-roots ta vona ku ri va suka kwini and ku ri va ya kwini i vanhu lava nga proud swinene hi ku va suka kwini va ya kwini so mi mentionele ku ri maybe mi fika la ku mi dyondzisiwaka or mi kurisiwe hi ndlela ya le kerekeni ya ku dyondzisa ya ku tiva Xikwembu na sweswiya ni la ku tiva ku ri hina la ka segment leyi it's all about ku preserve history ku tiva history ku tiva or ku va na connection ya swilo leswi nga humelela khale na swilo leswi swi yaka mahlweni ni la ku tiva laya ka transition ya ku vanhu na swi tiva ku khale a ku endla swa ku phahla and all of that xivutiso i ku phahla or ku fiki ku va na ku cinca kusuka swa ku phahla and then now ku nghenelela swa kereke ntsena na and swi helirini loko ku ri ku swi herile no i komisa ni nga vula ku hina loko hi beburiwa hi fika la misaveni hi kume ku se hi kulela hi fikele kerekeni tanihiloko va ku hosi i ndzelakani wa nkanyi ni nga swi vula hi ndlela ya ku papa then a va nga discriminate ti-religion leti nga kona laha misaveni loko when we talk about culture in diversity ni nga vula ku swi tele kwalaha ku na swo tala ngopfu kwalaha ni hleketa tolweni there was a clip and then a ni postini and then yi vulavula hi swa tingoma and then ni edita swa mina kwalaha ni kha ni ku no let's preserve our culture and then swi kona swin'wanyani hambi khi nghena kereke loko i ze i va ka layini ya vulidara swaku a wu jaji swaku a wu jaji
ntumbuluko lowu nga kona ni nga vula ku hina ku phahla hi kule kha a hi swi tivi ku phahla hina hi phahla kerekeni Okay. mara a swi aleriwi ku i nga swi endla sweswo loko ku ri ku loko zi bava le mati man'wana va ku loko munhu a za bebula n'wana swi ri n'wanuna ni hleketa swi n'wana bava le mati man'wanyana va ku vana wa mina loko ku ri kereke leyi ni nga mi komba yona hi Assemblies of God mi vona nga ku no yi le kule a mi yisakeni ti tele tikereke hinkwako la tikweni se hi ndlela yin'wana a va nzama ku konisa ku no then baba a va yi na xihlawuhlawu a va kuma loko swi endla mi kuma kumbe ni tsakela ku ya a full gospel kumbe ni tsakela ku ya kwini ku ya apostol se i swilo leswi a va nzama ku message va wu rhumela ka vana va vona va hanya ku no mi nga sali mi tshika kereke so xinto i ta tshama xi ri xinto ku fanele muti wa ka hina ni nga vula ku na hi kule vasisi lava hi nga kula hi pfuka ka vona na khomba va khombanga va khombisiwa xidzalwana Okay. Yeah. Ni tsake ngopfu mi fiki kwalano because hi swona leswi a ni lava ku tiva swona sweswo especially if munhu u huma vuhosini most of the times tihosi vanhu lava landzelelaka ngopfu ndhavuko Yeah, a va na choice. Speaker to that a va na choice A va na choice. So, a va na choice Mintswalo a va na choice. Okay, yeah. a hi na choice ku matwa loko last year swi swi ni boha ku no ni teka n'wana ni n'wi yisa angomeni Yeah. ni suka kwala xilungwini ni driver ni kha ni swi vona ku mara swa ni tikela nyana mara ni swi vona ku i ta sa ri yexe ndzeni ku info a hi fambi ya kota ku ya vona nyana na kwale vhiki nyana reriya Yeah. so a hi na choice ku na kun'wanyana laha hi nga ta ka hi nga pfuki hi swi balekerini hambi wo ndlula misaveni hina mara swi ta sa swi va swi ri kona tinyimba leti wa hi teka mahumani ti va ti tele ku na lava ni taku leswi ku na lava ni taka leswiwa and I mean I criticize mo ku fanisa loko munhu a kha a endla swin'wana mina I don't criticize even mara loko ize i va munhu loyi u vekaka ka ndyangu lowu nga wu kulukumba lowu u rhangelaka matiko a wu fanelanga i criticize or i va na racist ka vanhu va wena i fanekele vanhu lava hinkwavo va ku pfulekele va wena moni mi hlevela xin'wanyana sama ni xi kuma swi rin'wanyana papa swi rin'wanyani yi vhakeriwini va ta va yi nga pfukangi swona ivi ku fika vanhu ku hambanahambana ka vona va ta yi pfuxela ku ri a ku ri mi nga vula ku a ku ri hosi ya vutlhari Yeah. leswi fana na Solomon wa le Bibeleni Yeah. hikuva papa a swi tiva ku xilo lexiwa loko fika va ta kereke yin'wana yi tana leswiwa a yi fika yi ku a vekani kwalani ni heta ku nwa tiphilisi ni ta dya ta sa ni swi tirhisa Yeah. ku vanhu lava loko va sa va fambini hambiloko ku ri swi twa nge swi yi nga va kwatisi Yeah. mara yi khi swi tiva ku no loko se va fambini then leswi a ni koti ku fikelela ka swona hikuva a ni ngo vanhu va yona a va lava ku yi vona yi ndla yini mukhuhlwalo wa wu hela so mi kuma kun'wana a ta khome tiphilisi ta yena tiphilisi to hambanahambana hi ku ya hi ti-religion leti nga kona etikweni Yeah. so mara ni nga vula ku no mara leswi a va tlharisa swona a va kota ku no vanhu na loko se va huma se va tsakile Okay. Ni nga dyondza swo tala ka mukhalabye lowu nga ndzi hambileswi va nga hundza emisaveni hi ku mi twa mbixala ku va munhu a va a ri murhangeri kumbe a va a languteka a ri na xifaniso lexiya xa nkoka emugangeni i fanele i meka sure ku vanhu va ofendi Yeah. ene leswi mi swi hlamuselaka swona A va swi kota. ni twa mbixala ni nga vona vanhu vo tala va nga varhangeri va practice leswi mukhalabye a va swi endla hi mhaka ku ri a swi hatalangi n'wana masiku lamawa i focusing kumbe i langute ngopfu ka ku yena i benefita yini kumbe yena i titwa njhani ene mukhalabye swi twala ku ri munhu loyi a nga ri hi ndlela yeleyo Yeah. So hi kha hi pfala leswa swa le vuhosini swi njhani most of the times leswi hi swi vonaka hina especially if u kuleli a ti-township laha ku nga ri na tihosi hi vona leswiya swa ka TV swa ku vana va hosi va pfaleliwa hey you're not supposed to do this, you're not supposed to do that like a swi ri njhani ku kula as n'wana wa hosi for n'wina personally? mina ni nga vula ku no for mina swi ni dyondzise ngopfu swi ni dyondzise swinene ngopfu because a ni ta va ni nga ri kona laha loko ku ri ku bava a va hi khome hi voko leri ra ku no hi dya swinyutinyuti hi nyikiwa hi swa ku hina loko ni ku mina I'm a village boy loko ni ku village boy ni vula a matikoxikaya Yeah. laha u kuma ku loko i fanele yi risa timbuti a mi risa
i fanekele ku va wa xikolweni hlamala mhaka like sorry ku mi kavanyeta ku ze ni hlamala ni twa ku ri sa swi olovi mhaka ku mbuti yi nga yale letin'wana hinkwato ya hala ni twa swi nga olova a swi olovi okay kahle mativa ku hi n'wina ni nga vula ku no ka malembe ya lamaya le ndzhaku leyi na timbuti hirisini ende swa ku a ku ri na shift ya van'wana na van'wanyana loko na mi byela ku bava va hi kurise kahle ngopfu mara hina hi vona nga a vo hi karhata mara mi swi ni dyondzise ngopfu sweswiwani ku va ni kulele ka ndyangu lowuya hi ku a hi swi kota ku loko hi fanele timbuti to fika to vuya ti ndlula ti nghena a switandini ti nga ya xibaleni a wu swi tiva ku i fanele i badama hansi i hluvela buruku i biwa chayindela ende i boha amahleka mhani a nga ku bebula a va ri kona vasesi va ri kona tlhelo van'wana va ku yo vasesi leswaku mara ni swona ku no papa mara a va hi dyondzisa ende a va nga hi zondi hi ku sweswiwani loko ni swi langusa kahle ni tivisa ku loko ni tshamini nkarhi wun'wana ni cheka vana va mina ni ku vafana lava mara wa swi tiva ku hina a hi nghena minkoveni laha xikwembu xi nga hi hlayisa hi nghena minkoveni hi laha timbuti loko ti nga vuyanga a wu nga tleli ende ni hleta swi rin'wana papa yi lava ku hi badamisini swi tiva ku ha ku buweni hi tele hi ndlela hansi ivi mi ni tsutsuma mara ni nga swi tivi ku ni tsumelana ivi va ya va ni khoma van'wanyana va va rhumini va lava tirhaka kwala kaya ene mara ndza swilo leswiwani khe ni swi vona ku mara ni nge tleli kaya yi nge heli nyimpi liya hi ku vona leswaku maendlelo ya vona a ku ri mhaka ya ku no na ta ku vana va mina va kula va right mara va nga hi byeli va nga hi byeli mara later on loko bava se va kha va kula ni swi vonini ku bava a va ni rhandza swinene ngopfu ende ni nga swi twisisi ku i ncini matana mo ni mi byela swin'wanyana ni hleketa nkarhi wun'wanyani loko ni ri kaya ivi loko timbuti ti fika ivi va vitana n'wanyana wa boti va ku tana haleni va nga ni vonangi ivi luya aka i sorry va hi vitana bava ende mhava ni vonangi ende se hela ku biwa se ende leswaku ende a nga ri na leswaku kulela vuhosini mati va muti lowukulukumba emakaya ni mati n'wina ene a nga ri na swicele swa swicele a hi swi tivangi hina ni nga tisi swa koko a ni ngo loko kha kuriwa se hi karhi hi huma hi ya le na ku teka loko a kona se and then mara mina I don't think loko ni va ni teke nsati then ni fanekele se manje ni kuma ku se ni hambana na un'wana wa mufwethu hi ku mi ni teke nsati wa mina yi teke nsati wa yena se n'wana n'wana i le ka xitiko xa yena so swi tele ngo swilo mina I don't believe ku ri no then nsati wa mina nga ni byela ku no nga n'wi hlamuli makwenu wa wena i xi xin'wana xikuluma ngopfu lexi ni nga xi pfumeleki na xin'we mina ni ku no hi ku hambi no va ni lwe na makwenu wa mina n'wanyana wa swi tiva ku hayi then a ku ta ba nkarhinyana kuma ni xi postile makwenu wa mina nyana xi ya hi lwa xin'we you know I mean, it's all about to maintain, I mean, your people, to manage your people. Leswi mina ni kotaka swona, ni kota ku manage munhu un'wana na un'wanyana la nga ka family ya ka hina. And then hambi loko kun'wana a swi tikombi mara mina a swi tiva ku la na yena munhu wa so hi komisa ku kulela ka munhu lokulukumba ngopfu na swona swa township leswa hina a hi ri kahle hina a hi ri kahle and then mina a ni tlanga stage na xin'we lexi nga ri kona ku loko ni vulavula hi ku no ni swi herile and then which means ni vuya kona ngomini hi tiva ti-culture hinkwato leti nga kona a ku na lexi xi nga ni tlula so i swilo leswi na mina leswiwani ni tsakelaka no nga ku swi nga ya mahlweni swi nga heli hi ku ndlela ya lehini ndlela ya lehini vakokwani va hi siyele swona na vakokwani va hi siyela swona ivi se then na vona va bava va hi siyela swona se then u fanekele continue na swona na lava hi nga va bebula va sa va ndla yini va continue na swona so i swilo leswi mina ni nga vulaka ku hi komisa ku no loko ri nga mi hlamelekini ka mhaka ya ku no loko i va i ri kwale vuhosini and then i tonya mina hayi for mina super ku va great good super la ka super ko mi nga ni teka ngopfu kona loko mo ku super vhele swa ku ri hayi impela ma tinyungubyisa hi ndyangu wa n'wina ma tinyungubyisa hi laha mi humaka kona ma tinyungubyisa hi history ya n'wina leswi mi ta ku kona ya laha ka super ko mi nga ni teka super today's word of the day is super yeah okay so loko se mi ta va mi ntsakise hi ku mi nghenise timhaka ta loko mi teka sati and all of that loko mi teka sati
maybe na that thing yako okay siphela mina n'wana loko mi va vulavurisa. apha mina n'wana we vuhosini uma vuhosini and all of that mata ku melene kwa ku I mean history nyana na swi vula ku no kun'wanyana mativa loko swin'wana a hi ti vulanga a ni va cheese boy okay nkarhi wa kona ni hleketa loko ni teka nsati loyi ni teka ni tshame na yena ni nga vula ni ku ni hlangana na yena hi 2005 Okay. hi hlangana 2005 and then ni karhi ni tshama a Soweto location ni va thi North Keseg ya la site ni nga vula ku ri le makhaladini okay indhawu leyi a yi ri kahle ndhawu leyi a yi ri kahle mara mi kuma ku mara laha nga kona i ndhawu ya vanhu vantima Yeah. okay so kwalani se ivi ni nga vula ku no a ni wa cheese boy ne wa swi tiva i girl wa ni cheese boy nkarhi wa kona mi kuma ka na madress so Oh, I mean, I'm a dread. mi kuma na ku luka so a ni ri munhu se kuma Matolo ko ba vulavula ngopfu hi timhaka to teka ni vo xingwavila xi ni hatimela xi chava mati loko ni ta vutisa hi ku mi khumbe timhaka to mi kumane hi 2005 a ndzi ri na malembe manharhu se loko nkarhi wu ku a ndzi ri 3 makwerhu loko nkarhi wu ku wu famba like i yini xi nga mi endla ku mu ku hayi loyi wansati ndza n'wi cata ndzi n'wi ambexa xingwavila ndza n'wi funga i yini xi nga mi tlhontlha kumbe xi nga mi phusha kumbe ku hayi lowa wansati hi yena lowa mhaka ya ku ivi khi famba patwini Oh, yeah. i hlangana na swiganga Yeah. swiganga ivi ze i fika ndhawu leyi stock loyo la hi le kaya se lan'wa ni nga vula ku mina nsati wa mina she's from Eastern Cape Oh, I'm Tsonga. she's from Eastern Cape so ni nga vula ku mativa ni na swi realizer ku ri ku va i ri na nsati kumbe ku va i ri na nuna a hi munhu loyi i veka na yena ka the very same village or maybe mona mina I don't promote I mean tribalism Yeah. so ni nga swi vula hi ndlela ya ku no i munhu loyi i hlanganaka na yena ivi mi twanana ivi then ivi sweswo ntsena then ni nga vula ku a swi ri mata ku teka nsati hi n'wina swa tsakisa n'wana mani all right swa tsakisa Mata n'wi mi tirhisa ngoma yi mata ni kombela loko mi fika namuntlha kaya ni fikani mi fika ma va manxirindi mo fika mba byela ku loko ku ve lo ni dyisa nkata ni ku phinda futhi leswi va swi vurisaka swona ni swi ndle ku ni hatla ni hleketa nghoma leyi mhaka ku vete swa tsakisa lero aka marriage wa vona ku na ntsako that's why ku ve ku ta nghoma liya emihleketweni ya mina no ni vula ku mataku a ni ngo loko i fanekele se i vuya entirhweni mata ni hleketa loko ni nga za hi lovola loko i fika a fika erumini ya mina kwala ni tshama kona i kuma ku a xi swekini i swekini I mean girl ma vona and then xi suka le ka vona xi tsutsuma xi ya kwini xi tale ni tshama kona leni xi swekini ivi kuma ku ni fika ni dya ni veni khi ni vuya kwini entirhweni so swi leswiwani ivi swi ndla ku ni swi vona ka hayi man i loyi n'wansati yeah and then mo hi lungisa sweswiya swi endlekaka sweswiyani Machankura. Fe mo ka yi tihomu a ti a ti fambi fambi a ti fambi ti ya kwale a ti fambi ende a swi ve kahle ni hleketa loko ni ya ka papa ivi ni ya va hlamusela kaya yi tlele xitheveni so hi nkarhi wa ma past 5 nyana exitheveni ku na dyambu nyana I think a ku ri ma December yeah ivi then ni ku hi papa ni ni ku a ni la ku mi byela timhaka tin'wanyana a ni byelangi mani a ni rivanga munhu ni ye hi nexe mina muku ni ya kwele mina ka papa na yi rhani a yi landza lan'wa loko ri a yi nhlongori Yeah. ni ku papa ni ku ni a ni ku mi byela mahungu ni ve ni kuma ntombi hala Joni ntombi leyiwani yi vuya a Eastern Cape ivi ni ku i Mxhosa ivi ve yi pfuka yi pfuka ende swilo swa vanhu vo tala va nga swi tivi yi pfuka laha se yi tshama hansi yo ene yo mali noni na yona ivi yi kun'wana nga yi banuti present dads present fathers Ismaila ivi
mara a ni kotanga ku twisisa ku no ku va inana yi banoti tlhe yi smile a ku ri a ku ri maybe a ku ri support a ku ri ku tsaka ndze ka mbilu ya yona hi ku ni yena swi vona loko se ivi endzhaku ka sweswo yi tlhe ya ni arrangela va mhani na vaboti lava nga tata tlhe ku le movha wu ta kwala wu fika swi tlele kwala loko xera North Keseg a Soweto ntirho lowu ya wa ku lovola wo sungula hi January 2008 ivi ya swi famba kahle ivi plus na kokwale ivi se no fika fast forward ivi ni fika loko yi ku April ivi se ni tlhe ni rhuma vafowethu va ya ivi plus babazala fika I welcome this boy va ni vitana va ni tlhavela nyimpfu sana hi ta cata ke va ni tlhavela nyimpfu ivi then ni nga vula ku ya swi fambe kahle ngopfu hi n'wina a ku zangi ku va na swo huma swo tikatika ivi then ni nga vula ku no it was a celebration then the following year 2009 because then a ri na n'wana ni hleketa loko ni ri kaya Giyani ni nga vula ku mfundhisi wala a nga ni catisa wala from AEC i mfundhisi Shoba na mfundhisi Mavimbela and then it's late now mfundhisi Mavimbela ivi a Giyani ni ya khoma hi papa ntsongo wa mina keke chap xi ni khoma papa ntsongo loko se va welcome loko se ku yiwa kaya hi Sunday ya kona a ku ri kahle ngopfu swa mina a swi nandzika and then ni nga vula ku no in short then micato wa nandzika loko ku ri ku u lo tshama kwala kaya u twa i nga ri munhu wa wena u le ka Gaza huma u ya explora mucato wu kona somewhere Pfula malwandle khoma screen loko ku ri ku wa ha ri busy na vavanuna va ka Gaza ntsena loko ku ri ku wa ha ri busy na vavasati va ka Gaza ntsena khoma screen kwala pfumeleliwele kahle kahle famba u ya vona swilo swintshwa makwerhu rirhandzu a ri le ka Gaza ntsena hinkwako ri kona va na vudyela ka Gaza byela ntsena huma makwerhu maza loko va vulela timhaka ta Eastern Cape ani ni fanele ku hayi man nkarhi wo swi na nkoka wa u hlamba u basa u jikajika u maketa makwerhu tshame kaya ka Gaza alright a hi ngheneni ka music wa n'wina okay ku na risimu leri ni ri rhandzaka ngopfu ra Chillers Punch mastis i ku ku ba nghoma ku bana like loko ku haba hi byale va yingise ngoma yo ngoma ku hayi teka plaka ni yisa manembe so a hi vulavuleni hi timhaka ta n'wina ta music mi sungule rini ku endla music ka music wa mina ni nga vula ku ni sungule music hi nkarhi wa COVID the person who introduced me ka ndlela leyiwa i Mandla Gamede va tiviwa hi group ya CJB lava yimbela tinghoma ta khale happy birthday na likheke mfana okay so nalikeke mfana so hi vona yona leyo so and then ni nga vula ku ri mali ya yena ni hleketa loko a ni tirhela a xikolo xin'wanyana a mdini so loko ni fika laha ivi boti luyani ni kumaka a ku ri June a ku ri nkarhi lowa June se vana June 16 okay 2021 se mi kuma ku loko ni fika laha boti luyani na n'wi vona a tirha kwalaha a ri na phati nyana kwalaha xikolweni a tirha kona se mi kuma ku ivi vhela a entertain vana ivi se a fika a ni vona ivi a smile a ni xeweta a ku hayi mani ni kombela ku hi vonana hi pfunana hi music loko se ni vutisa ku amen hi n'we mani a ku hi me mani plus music wa vona mina a ni wu rhandza music wo splash then chanda na vanhu lava khale ni wu rhandza swi yena hi malepi malamaya se i kuma ku ni ku hayi no nyiki nambara ta n'wina ivi ni sungula ni ya cheka laha ivi ni google ivi ni n'wi vona ku yi kona ngwenyi mpele vona group liya okay and then hi sungula kwalani and then ni nga vula ku fast forward ni ve ni va yimbelela risimu rin'wanyana se va ri yimbelerini ra Save Our Love then ri kona ka YouTube so mara mina ni nga vula ku no ni ya va actela loko mo nghena ka YouTube ni ya va acta i risimu leriya okay a ri vula hi marhandzu ya i Mandla Gamede and then so very close so ni nga vula ku kusuka kwalani ni swi vona ku hayi man this thing leswi nga kulela kaya
ku ri na buti wa mina the late Bootsef a va hi dyondzisa ku yimbelela kerekeni na hi ti-notes, and then I can do this man. So and the buti na vona va fambe va kha va yimbelela hala ku na papa Keke Chap na vona va yimbelela and va qamba hala ku na va MD ni ku hayi leswiwa swi nge endleki mara Lekin na mina ni nga se lexi kona. xivandla xi nga ndzi hundzi nga ni dlule xiwa nga ni hundzi ivi ni vona va Alex na vona ku na va Alex se ni ku hayi kho buti luya ni vona loko va ka ya studio mani ni hleketa ta fane ni vona swilo swikulu ivi ni fane ni vona kasi ku ndliwa hi xilungu sweswiwani computer ivi se then hayi ivi ni nga vula ku nona mina ni ve ni ya sungula ku recorda a Giyani a kaya a ka yindlu ya mabyanyi Okay. ni swi ya ri kona sweswiwani Yeah. hi yona yi endlaku swilo swo tala ngopfu swi humelela before ni nga nghena ka Chilas Punch ivi mina munhu wa producer ya mina i DJ Baba Okay. DJ Baba Okay, then DJ Baba. i makoni wa mina Okay, ya na bata DJ Baba. ma n'wi tiva ne Yeah. makwavo then ivi kwalani futhi ni tlhela ni va na malembe maho i Hlavangwana hi n'wanyana yena hi swin'we kwala phakati Okay. se ni lwa na vafana va le kaya ni nga vula ku music wo sungula video yo sungula risimu ra kona va ku famba mata loko ni ya xuta i Jack Buhloko then lo xutelaku i ti-legend vo Master KG na vo Makhazi then ivi a ni xutela video liyani ivi a yi super super Rin'wani ra rito ra Word of the siku ra day. namuntlha. Maswani. I super. mativa ive yi huma mativa loko yi huma video liyani va yi rhandzini vanhu va yi tlanga ni nga tshembi ku i khavisa loyiwa ende ku va ku ri n'wihi ku nga ri ku lorha i nga lori ni ku khavisa leriwani ni nga fane nyika hi bava yi ku i khavisa loyiwa ni ku ni hava xiteji name xa mina i khavisa na kanjhani ni fanele ni ri tirhisa this thing so ni nga vula ku no music u ve u sungula ku kula u ta tibuku ta lava hi huma kule ni vala hi xivongo xa ka Mawamani xi rindza ni yimbelela tinghoma to tala va khale ka hina ha kula ku va Guxa Vembe ivi ni yimbelela music wa ku ni yimbelela na Hoku Hoku ni ya ku ni endle last year Hoku ende loko ze ni yimbelela risimu ra Hoku a ni ku na ku kambela n'wana wa mina Loya Lwanga wo yisiwa ngomeni. leya. so ni hetelela ni ku no man mo ni vhela ni endla i vhela i khavara vanhu hinkwavo ni nga faka mavito ni vhe ni faka i Hoku ende hi rin'wana rona ri fika ri phusha na ri phushe swinene ngopfu last year so loko nghena ka Chilas Punch Chilas Punch hi n'wina xi ndla thyaka Xi endla swi endla swilo. mriveti swi endla hansahansa xi le makwenu ku thyakiseka vanhu hi Chilas Punch mativa ni mi byela ku na xi ni hlamarisini me ni munhu wo langutisa ngopfu i Big Brother malembe hinkwawo malembe endzhaku so ni kuma ku loko ni langutisa lani ni swi vona ku no man Mick G hi ya sponsoraka ni swi vona Mick G I mean i homeboy and then let me try to push I mean homeboy ya mina na va soul no and then because I mean brand ya vona ya Chilas Punch na swi vona ku vanhu vo tala va yi tivi I can tell you even last week Yeah. and attende i wedding yin'wanyana a Soweto a va ni rhambeni ni fike ni phusha you know a ku ri na sesi wun'wanyana a ka rani wa Chilas Punch mara a nga swi tivi a kha a cina loko ni yimbelela Chilas Punch mara a nga swi tivi ni vulavula yini i Chilas Punch a va yi khoma All right. yeah ma ni twisisa Yeah. so ni hetelela ni ku wa swi tiva ku risimu leri a ni yimbelela lawa a ni yimbelela Chilas Punch leyiwa a ka kanjhani ivi ni n'wi nyiketa swilo swa mina ni nghena kwala ni cheka a vo yi vona Chilas Punch laha loko yi fakiwini laha ka mina laha yima laha ka photo ya mina so ni nga vula ku a ku ri ndlela ya ku ni nzama ku at least ni phusha mfana wa le kaya Mick G although ni ke ya se fika mara hi rhumerini swo talatala le tlhelo a swi se fika yena nga se swi vona mara se hi rhumerini hayi ta swi vona Mac G ndzi kombela u nghena eka YouTube u secha Shangani Gang u languta video leyi makwerhu u twa ku ri va ku promote njhani makwerhu va wena i ta swithu and mativa and before ni yimbe risimu leriwani ni vhe ni ya ka i kona buti un'wanyana i Thabo and then hi n'wanyana na yena and then i kona ka television Yeah. Maboya and then tshama na yena no test mi nga hlama lu fana nghena leswi se hi hala na hala seni hayi a swi twisisi hayi mkhombo so hi yena n'wana a nga fika ku no info Mick G a ni tla na yena na ti leswi swa ti-advert
mangitiva buti lo hayi kahle buti wa kahle chavo then so yena nga ni pfuna ku no yimbelela nga chavi then ita ringeta ku loko ngisendela maybe ta hlaya swi rin'wanyana before I release that track ni endla na Sarandi producer Yeah. even ni byele ku no wo ni khandiya bazi ni ya kaya ni ku kwala na ku tirhisa na ku free na vanhu va kota ku vona va ni vona Chilla's part. before Chilla's part yi fika na ku va ni vona ku no then se khavisa se yi fikile ingene xitikisini and then ni khandiya bazi ni fika le na ni fike ni endla and then ni tsake ngoma ta loko ni endla na DJ na Sarandi producer and then I think ni endle 45 minutes I mean that track na yena a hleka ku are we done ni ku hetini leswaku a ni n'wi sokorisangi hi ku ni yese ingaku se no fika ni chela fole ehansi ku no lan'wana la swi va fast a ni n'wi sokorisangi a ku hi phela nkarhi wun'wana ni ta nghena na munhu ku ze ku fika a nghena hi 8 ka ba 5 na madyambu lwa na xixin'we because ka tika endzhaka mike a ku olovi Yeah. ka tika and then ivi Chilla's Punch yi endla ivi salani and then loko ni khandiya na Joni ivi hi Monday ya kona xi rhumela xi ka hi yeleyo ni nga tshembanga mati ende yi vhela yi ta straight ku ri Good Friday ma ni twisisa ni yi ta straight ku ri Good Friday mati va a ni rivali loko ni fonela Malembe hi yena a nga fika ni Malembe yi rhumeli kwalani nghena ka Distro Keys then yi uploada everything loko xi endla xi ku ni ta ringeta ku squeeze yi ze yi fika mati a ni hleketa loko se yi ri ka ti-pre-save se yi fanekele va ku se yi ta huma rini mati loko a ni tlelangi n'wana mhani a no sungula ni na 11 tracks mina ka platform hinkwayo ta music Yeah. mara leyiwa a ni tlelangi mati loko ni tshamini ndlwini nsati a tshamini a famba ku ba vo ma 11 12 ni lo tshama ni yimela ku yi nghena mi tshama yime ti-result ta ka matric loko mi loko ti nghena Yeah, I tell you. mati n'wina ni tshamini lani no khensa xikwembu nsati wa mina and then wa ni twisisa ku no se ni munhu wa njhani ka music and then i leyisele mbilu support from ka wena le ka vana mati loko ni tshamini la vanhu va busy va vutisa yi kwini mi ze mi vona Dr Shinyori loko Thomas Chauke loko va ku album ya wena ya huma vanhu va yimerini vanhu va yimerini vanhu va tlelangi va yimele yona ni flet munhu wo fana loyi a nyana vanhu WhatsApp vanhu va ni vutisa hala kasi yi fika rini yi kwisa kasi n'wina yi se yi kona ka YouTube mativa meni yi yimele ka Spotify ma twisana YouTube yi fast ngopfu ivi loko se ni ya nghena hi vo ma 2:30 ya nampundzu a ni tlelangi na yi vona hi le YouTube yi kona hi lo khavisa mata loko ni ndla hi ndlela leyo ivi ni vhela me ni munhu wa xihatla ni vhe ni link liyani yi rhumela loko ni yi rhumela mativa ni swi twa ku hayi vanhu ve le kaya va sapotini va ni sapotini family ya ka mamamani yi sapotini vafowethu va ni sapotini swinene ngopfu a ni la ku hemba na leswi va ri ku sapoteni Yeah. na kwalawa ndzeni va kwala namuntlha hi un'wanyana wa ka mahomani Yeah. a nga fika kwa swi nge endli makoni wa mina lexiwa xi fanekele xi famba xi ya le na le na le Zexman ni xi khesa ku dlaya vafana va mina so ni nga vula ku Chilla's Punch n'wina yi le ku fambeni yi kahle swinene ngopfu ni ri mo ni mi bye xitori xin'wanyana hi ti 17 hi ti 18 ta n'hweti leyi nga ndlulaka mhaka yona hi swa ntirho a ni ye a ku ri na year-end function a Bilabila mativa a ni ri vona ti-DJ va tlanga va tlanga through I mean YouTube leswaku va tlanga YouTube swi swa vona ku mata va yi tlanga na hleketa nchumu n'wana mani kwale a Bilabila la ka mitlangu leyikulu Yeah. ni ximunhwani mina mara mo ni mi hlamusela ku no then ni nga vula ku no a ni tsake ngopfu mata loko va yi tlanga kuma ku a ni nga ri ready mata ni banenge un'wanyani mativa vanhu va hlamala a ni swi vona ku ku tluruka nenge loko a va mbete nchumu va ta ku tluruka njhovo ivi ku ta sesi va mina
van'wanyana se sikhoni va ta hi tirha swin'we matengo no a yi ri le hansi hina hi ri henhla ka first floor yo yi ri leyi loko yi twa beat liya mi lahla hi mina yi khupuka hi stepisi mata yimbe roko yi fika leyi hlule tintangu yi ba khwaya unfortunately then munhu a hi kuma munhu a nga hi teka video ku lova clip nyana ya mina nga fika ni yima ni ri nexe ni kha ni swona ku vanhu va busy va tsakini mara va nga twisi ku humelela yena mara ni nga vula ku Chilas Punch i risimu rin'wanyana leri ingaku ri ta famba swinene ngopfu and a ni ri jahangi and then cause na swi tiva na loko no faka something ka YouTube no fika ni edita something hambi rin'wana no fika ni edita hi Chilas Punch mi tshame so mi ta vona vanhu va busy va view va ka swi tsakela siya mavonelo ko ni nga vula ku no ni khensa swinene ngopfu hi Salan the producer loko a kote ku a vhela a nyika beat liyani ivi yi kha yi humelela yi kha yi famba and yi le ku fambeni swinene ngopfu and mina I don't have any pressure ku no maybe music ntsena mina ni tirhela the big insurance company ya la Mzansi ni nge yi disclose ku yini and then ni le ntirhweni at the same time ile yi brand yi le ku lweni yona self hi nge se za hi fika ka brand ta nghena ka brand mi ni tsakisiwa hi ku mi mentionini mhaka ya ku mi ku va na loyi a nga influencer ku hayi swi right mi nga ya mahlweni hi Chilas Punch because na swi tiva ku ri swi sensitive ngopfu timhaka ta kambe yini originality va ri yini na swin'wana swi swi copyright yes timhaka ta copyright ti sensitive ngopfu so ni tsakisiwe hi ku mi swi mentionini ku na loyi a nga te hayi you can go ahead swi sharp because tirha na va Mac G mara i yini ti-steps leti mi nga ti teka to endlela ku nga vi na ku hayi why mi tirhisi vito ra brand ya mina or swo taniya madame mo me ni mi hlamusela ku lexi nga endlaku no ni va creative swone kahle a ni ndlela ku ni ze ku ve na lembe rin'wanyana nga vula ku ve ri i Dr Sandlen Chauke mahlehla va yimelela ebiya biya Hansa pills na yes yeah ma vona kwalani chipa episendeni ku hayi mani mahumani ka mahumani a ku tleli munhu loko ni ri ndhawu ya so wona ni vulavula somebody ivi then ni sungula ni ku hayi mani wa ni endla swilo leswiwa hi munhu loyi wa ka ha ri na nkarhi and then ivi mara mina ni munhu wa ku before ni ta xilo na vutisa ni nga vula ku ni yena ngi vutisa boti luyani ivi then aka no phela a wu rhuketeli munhu ende swi nga ta hi ndlela yin'wana se i n'wi tlakusela na vanhu cause a ni ko big brother loko ni karhi ni yi vona big brother leyi ri kona i mililo ni swi vona ku Chilas Punch yi ndla mihlovo xa va cinisa lava suku leswi siku rin'wana ni swi vona ku ve le ku cineni vanhu la and xa va cinisa ni swa ku and then va ti khani aniso ni swi vona ku hayi mani i Chilas Punch lexiwa se ni ku no mo mahumani khavisa a ringeta ku va hi ndlela leyiwa a yi tlakula Chilas Punch a yi veka because lani a ni rhuketeri munhu layani no endla ku vanhu va tsaka ende ni nga vula ku South Africa hinkwayo Mzansi jikelele va yi rhandzini va yi rhandzini ende va ri ku sapoteni ni nga vula ku ni le KZN va kona mini munhu lowa ku no a ni munhu lowa ku no la ni ngheni ni ndle mhaka yin'wanyana i komisa ni mbala i Brentwood ni mbala Omega St. Louis ivi ni faka na hembe yaliya ni ku bereta inkavi ni ku nkavi i binqa loko ni fika ni mbala ivi ndlayini vanhu va expecta ku no ni ta fika ni faka ni edita hi risimu ra KZN mara na swi endla rin'wana ivi ni faka Chilas Punch yes ni tlhela n'wanyana tsalaka ya xisa lexiwani a xi ti bori se ni ku va hlamula ku and then ku humelela yini and people from KZN va rhandzini because you know what ni ve ni kota ku no ni lata ku swilo leswiwani ni nga swi endli hi sayiti ra Giyani ntsena ni Mgaza a ni kaneti mara i fanekele i rhandza vanhu hi swa ku laha ni vuya kona ti-roots a yi laveki ku no i fanekele i discriminata tinxaka letin'wanyana hi leswi nga fanele ni swi endla so se ni nga vula hi komisa Chilas Punch yi le ku lweni swinene ngopfu ende yi le ku lweni ende yo tolwa ende me ni yimbelerini ende yo ti lwela yona self swona
ntirho wa mina eku dlayini loko nkarhi wu fikini every day hi vuma past 7 namadyambu ni sungula ku edita ni rhumela swilo vanhu va swi tsakela cause vanhu va busy va left right center Yeah. ni nga vula TikTok then ni nga vula YouTube then i ti-platform leti ni vonaka nga ku ti ri ku ni pusheni Ti-fast, Facebook reel then va ni busy hi tona vanhu va supporta swinene ngopfu hi sweswo ni nga mi byela swona ku Chilas Punch yi endla swilo number one Fambe. super i swikhezekeze ntsena i swikhezekeze so Village. sweswo yeah mi menshina ngopfu ku ri kahlekahle n'wina hi ku hi ku languta ka mina a munhu loyi a rhandzaka swa tribalism Yeah, you always run away from that ha ri kwala ka Shangani Gang mi karhi mi swi tiva ku ri hina merchandise ya hina 260 xikipa 360 jersey loko ku ri ku kwala a Gauteng ha vulavurisana hi ta hlangana u kuma swilo leswi nga swa wena loko ku ri ku le kule u ngetela 100 rand ntsena swi kota ku ku fikela kwala u nga kona so a hi xaveni merchandise ma swi vona ku loko titimele njhani ni huma na musi laha wa swi dlaya ma swi vona se a hi tikumeleni merchandise ya hina ti-tour ti kona 26 July hi le kuteni kwala NWU UP na kona ti lunghiseleni UL Univen na tiyunivhesiti hinkwato UCT UWC hi le kuteni a hi ti lunghiseleni ha kha ha fika so hi karhi hi ya mahlweni se hi le kusuhi na ku pfala xaka ra mina a hi vulavuleni hi brand ya n'wina se ku ri kahlekahle lembe leri loko ku wo boha xirhami a na ha swi tivi hayi shemo loko ba xirhamlembe leri hayi ku va ku ti chuzela ku va ku ti langela hi ku masayiti hinkwawo ku na nkufumelo Ku na a swi nkufumelo. lavi ku longa hita loko munhu a ya minandheni ku na ti-brand Hi swona ta sweswo. nkoka ku ri a ka ha kufumeli jesi ku kufumela brand ya wani kuma yena n'wana se swaka okay nakuma ngopfu a hi vulavuleni hi brand ya n'wina mi vona ku hi brand ya n'wina from head to toe unfortunately a mi swi koti ku vona hala hansi mara anyways va mbali brand ya vona from head to toe hi kombela ku mi hi byela hi brand ya n'wina ku swi sukele kwini ende mi ya kwini no brand loko ni sungula ku va na brand leyiwani a ku va brand ya malembe lama nga ndzhaku i brand ya January this year this year okay and then a ni ri busy December a ni nga fambanga kaya ni karhi ni lunghisa na Winston from Swaziland yena a nga ni designela this logo ne logo okay and then I've got 2 logos and then ku na yin'wanyani ni tirhisa timbirhi and then cause vanhu va rhandza yin'wana na yin'wanyani leyi va lavaka yona so ni nga vula ku brand leyi wa mina no ndlela mina ntsena as mi khavisa SA ku ri stage name xa mina xa ku yimbelela and mina a no ndlela ku na mina ni kota ku vanhu va kota ku ni vona ku no munhu loyi hi khavisa wa koho loyi Yeah. a ni nga zangi ni ndlela timhaka ta ku maybe ni nga ze ni tikuma se vanhu va yi rhandzini mara hi ku na mina faneriwa loko ni mbarini no faneriwa no fika ni ti endlela tracksuit ya mina ni ndla short ya mina ndlela swipanyana ivi loko ni endla ivi ni rhandza ku vhele ni postela va vutisa vanhu ku and then ku humelela yini ni ku mina ni ndlela mina ntsena and then ku ri no ni kota ku va ni mbala swona ni nga swi tivi kasi xikwembu loko xi pfurile xi pfula hi ndlela ya xona ma tiva ku loko no mi byela ku hi n'wana mani mi nga chava ku ni xavisini mina kahlekahle ni nga vula ku just ni promota brand ya mina loko no mi byela ku ni nga ni xavise maybe voma 37 wa ti-2 pieces so far ne ni nga hlaya swikipa ni sweswo ni vona sweswo ku nga kusukela n'hwetinyana leyi nga ndlulanyana leya ya May because mina se already ni ri na swona so ni xavisini sweswo hinkwaswo ende swikipa na ha vuli ti-golf t-shirt and then because vanhu va n'wi rhandzi ni khavisa SA and vanhu va Limpopo va ni sapotini va ni sapotini vanhu va ka Nkomo Goxani van'wanyana a ni va tivi ni swona va ri busy vanhu loko ka ti-S ta mina loko va karhi va nghena ka ti-Facebook va busy vanhu va le ku auditeleni na mina ni nge mi byeli ku i yini n'wana mhani no ni swi vonisa sweswi swi kha swi kula brand yi le ku fambeni brand and na mina I'm so proud of this brand because ni le ku yimbaleni ni mbala mpahla ya mina this is a local brand vanhu va yi vonaka ni mbala mpahla ya mina and ni ze ni advise n'wanyana wa nkambi un'wanyana wa kwala kaya ni n'wi hlamusela ni ku no
ni karhi ni vona brand ya yena karhi a yi endlini se ivi ni n'wi hlamusela ni ku no loko nkarhi wun'wani va na chance i ta le ka mina and then ni nge disclose vito ra yena ku hi kota ku hi xavisela vanhu maybe swilo swa kahle quality Yeah. because vanhu va lava quality Yeah. va lava quality vanhu i nga Joburg yi na ndhawu ta street laha i nga ta kuma swilo swi ri tshamisekile na le Durban swi kona swilo swi tshamisekile so ni nga vula ku ni encourage vanhu hinkwavo lava nga kona ku a va zami ku endla swilo ka ha ri na nkarhi Yeah. ka ha ri na nkarhi mavito leswiwa ni nga vona cinca xivongo n'waxirindza ni kume xivongo xa mina ni khavisa then mina vito ra mina se ri kona ri kona so nkarhi wo tala ngopfu ni nga vula ku brand loko ni karhi ni endla mato ya n'wina ni sapotiwini ku na kereke leyi nghenaka hi yona a lokixini House of Salvation Yeah. Community Church va ni sapotini vasalwani Yeah. va ni sapotini na ha ri busy so namuntlha a ni tla ti-order namuntlha to tala and then brand yi le ku phuxeni so ni nga vula ku no yi kona vhele va ni vona ni ka tinani swi swa mina hinkwaswo sweswi kona ti-online Yeah. catalog yi kona catalog so ni nga vula ku no i mhaka yini i mhaka ya nkarhi wun'wani loko ni vulavula hi dedication Yeah. and determination Yeah. and discipline i swilo leswi swi nga ta endla ku swilo swa hina swi famba kahle loko ho ka hi nga overlap Yeah. Yeah. and hi nga lavi swa shortcut a hi fambeni hi step by step mina a ni nga byela mavunwa and then loko ni sungula hi ku khavisa i fanele a mbala brand ya yena a ti mbalela mara se vanhu vo tala ngopfu va yi mbala brand ya mina Yeah. va yi mbala vanhu vo tala ngopfu brand ya mina yi tsakela hi munhu un'wana na un'wana namuntlha loko ni nghena a warehouse i fast forward swi van'wana ni vativi va suka Witbank va vutisa ku no a ni nga mbalangi brand a ni nga mbalangi swona ni mbale yin'wanyana va ku ka mina i ya wena va ku brand ya wena wa twa yi sasekile Yeah. because a yi talangi swilo a yi na swikhetsekhetse swo tala Yeah. so ni ku xikwembu na khensa hi swilo sweswi i nga ndlela swona se ni nga vula ku so far a brand yi le phuxeni n'wana mani me ni nge mfihleli Yeah. Yeah. kwalani ku mina ni kota ku standard Yeah. Leswi swa beriwa mandla. ende hi ku loko i nga khensi i ta khensa mani loyi ni la ku rhandza ku khensa ngopfu straight ka va khensa kaya ni khensa family ya ka Mahumani va ni sapotini va buti wa mina va vana va buti va ni sapotini ende va ri charity begins at home ne Yeah. swin'wana loko i nga swi sungula a kaya ne i kota ku pfuna ve le kaya and then i fanele blesiwa a kaya Yeah. i katekisiwa kaya ni hleketa loko ni fonela i Ndabezitha AK ni ku na 1 2 3 ni kombela ni khongelela hi n'we ba mina ni khongeleleni ni la ku endla ni ku endleka leswiwana leswi anything ni xi endlaku na va hlamula Yeah. hambi le ka Malamulele va ke ketchup na va byela ku papa ku na 1 2 3 yin'wananga swi ta famba kahle nga vileli leswi mina a ni ndli swilo hi ku twisa ka mina Yeah. ni ndla swilo hikuva ni chanela hi Xikwembu mara ni suka ka vatswari va mina lava nga kona at the present moment so ni nga vula ku no Swi le ku dlayeni. mintirho ya vulavula Ntirho ya vulavula. Se loko ha ri kwalano ni twa mi khe mi ku ku na catalog online brand ya n'wina Khavisa SA brand munhu a nga yi kuma njhani loko o va a tikuma a kha a tsakela ku va a yi xava a lava ku mbala if ku fana na sweswi wo fanisa na mi hlamuserini ku ri yi kona online mara ni fanele ni ya kwini ni fanele ni searcha kwini ni fanele ni swi kumisa kwini ni nga vula ku a ni se va deep ngopfu ka swona munhu loyi a nga busy na mina i Basani Mahumani Nombuso my younger sister Yeah. and then yena ni tirhaka na yena futhi ka sweswiyani so vuxokoxoko byo tala ngopfu byi kona cause ni ka WhatsApp business ya mina lexi nga endla xona and then mi kota ku ni vona nkarhi wun'wana loko ni nghena ka ti-ads ni zama ku ti-promota mina self automatically loko mi nghena ka ti-Facebook mi kha mi cheka swa n'wina ya pop-up ya huma kwalani hikuva mina ni khe ni hakela hi le tlhelo Yeah. mara loko ni ku ni nga hakeli then mi nge koti ku vona nchumu until ni va na yin'wana platform leyi ni nga busy swona na Basani ku hi fanekele hi lwisa ku no then swilo leswiwa swi kumeka hinkwako so mara sweswiwani mina lexi ni endlaka xona and then ku na target leyi ni yi endlaka ya ku no weekly
then ni fanekele ni swi tiva ku no then ni fanele ni va ni kume vanhu va so lava va nga ni tiveki lava nga ni tiveki because mina ni swi humelela then va busy va kha va xava vanhu mara va vona ti-ads ta mina ivi catalog yi kha yi komba mpahla liya so ni na ku kombela ka vaxavi va mina ku ni kombela ku loko va mbarini swilo leswiya va nga rivali ku maybe va ni rhumela swona ni kota ku ndla tikhatalog swona i xikombelo then ku ri no loko va mbarini va ri ndhawu ta vona tiya maybe va nga ni sendela ivi then ku ni kota ku khatalog yi nga ndli hi mina ntsena because na mina ni wo sungula ka industry ya mpahla mara mina kahlekahle ntirho wa mina i music ntsena leswiwani swo fika swi fika swo nghenelela swo fambisana so ni nga vula ku no a va shoot loko va shutini va ni sendela ku ni kota ku ndla catalog ku va vanhu va ku hambanahambana ku nga vi mina ntsena ni mbarini ya fika sweswa yi ta fika sama nga ri khale ti ta vuya sama ta ku swiburukwana sama swiburukwana ende mi ta swi vona mi hi posela va hi posela swiburukwana a hi yilele bulukwane va hi komba swipembutani hi ta order swiburukwana IUP a swi va yi nghena hi swiburukwana no swi ta fika swiburukwana ta mi fikisela swona ende ku ta va kahle mativa ende ni nga vula ku so far so good then mina ntirhini a ni byela mfana wa mina vutlhari ni ku then se ntirho wa wena sweswi wa mina mina xikombo xo ni tsundzuka xikwembu xi ku khavisa famba ka kokwana wa wena ya tlela na vona leyi mi se vito ra mina ri kona profile yi kona matimu ma kona sesi ala ku byi mavunwa mina khavisa yi kona la is there tirhile wo fika i gugula njhe u huma khavisa wa nghena hinkwako so i swilo leswi ni encourage-aka vanhu vo tala ngopfu a endleni swibindzwabindzwana leswintsongo hi nga vi selfish hi loko hi ri magasa mina xivutiso xin'wana hi kha hi ya ku pfaleni xivutiso munhu va te va sungule music hi 2021 hi nkarhi wa covid se xivutiso xa mina i ku eka nkarhi lowuwani i mani munhu loyi mi twaku mi filanga kumbexana loko mo tirha na yena ni ta va ni tirhile evuton'wini bya mina i mani munhu loyi mi langutelaka ka yena kumbexana muyimbeleri kumbe DJ kumbe producer i mani loyi mi tsakelaka ku va mi tikuma mi kha mi tirha na yena mina ni nga vula ku ka sayiti ra xigaza ne loko no va ni kumeka ni ri na Ben Mayengani ni kumeka na Ben Mayengani ni nga tirha ni nga tirha cause then loko ni langutisa swi swa yena swo tala ngopfu then Mayengani then i ndla swilo ku fana na mahomani a nga ni byala so ni nga swi vula hi ndlela yaleyo ingaku munhu loyi wa ku ma n'wi vona se then i munhu loyi ni nga vulaka no Ben Mayengani ni nga tirha hi sayiti ra xigaza ivi hi sayiti ra hala ka ti-dance ti-piano ku lavaka maphorisa kwalani ku lavaka maphorisa kwalani then ku phushiwa na Master KG ku phushiwa ku ya mahlweni because i vanhu lava ni nga vulaka no i vanhu lava ni swi vonaka no va tirha hi ku tiyimisela loko endla swilo so i komisa then ni nga vulaka no i vanhu lava ni nga tsakelaka no loko swi ya swi ta fika ende mina ni lava ku mi byela xin'wanyana i nga chavi ku khandziya ntshava South Africa hi nga chavi ku khandziya ntshava hi ku ka tika a ku na nchumu le henhla leyi hi nga tshama misaveni lawa hi tshama la misaveni lawa xikhiya hi nyikiwini hina ku hi khiyinula mara a hi swi voni so a hi sukeli nga kona hi tsaka hinkwenu hi tirha hinkwenu hi ta tshika ku hi zondana because un'wana a nga tirhi hi zonda van'wana wa criticize ku ma n'wi vona so ma n'wi vona loko a ri so a xave so i na yini i swilo leswi hluphaka so i mhaka kasi munhu wo pfuka a nga tleli nampundzu ma ni twa ni ri every day a ku na ra mahala n'wana mani a ku na ra mahala ni swo loko ni fika ni swa ni ya tshama hansi ku na swin'wana loko before ni ta laha ni swi endlaka na ku editeni ku nyiketa vanhu so a hi tirheni maafrika va ka hina ha ri swin'we kwala ka Shangani Gang episode 75 vutisani a ni ku loko va kha va hlaya vanhu lava lavaka ku tirha na vona ni va rivele ku hoxa munhu wun'we jinja hina hi va tibadleke ende matambulantisi kale
Kusukela. and then matwa mhaka leyi vulaka yona ni nga tsaka swinene ngopfu hi ti 28 ta June this month and then vanhu rave ka mapayeni kuna Ya kona. ya ko kuna mani kuna mfana n'wana very makhiza hitman and then xi ya lonja i album ya xona na Sandlen ya se ku tele kwala line up yi kona line up and then ni kwala phakathi kwalaya All right. so jinja loko u fika la and then ta va munhu wo sungula ku ntirha na n'wina kusuka kwalano mi kateko to chuleka khensa ayo khensa mina So hi kha kufanele i yini marito lama mi nga ma vulaku ka vaseketeri va n'wina na ku ri loko ku ri ku vanhu va mi lava va mi kuma kwini ti-bookings mi kumeka kwini mpahla already mi vulini so yeah. no ni nga ku no ka vaseketeri va mina ti-followers misava hinkwayo yi jikelele ni nga vula ku mina ni kumeka ka ti-platform hinkwato ta music ti-Spotify ni kona YouTube ni kona and then mo fika mo ku Khavisa KHAVISA mo ku space SA luya South Africa luya South Africa Dzonga mi ta famba mi vona Khavisa and then na loko nkarhi wun'wani ka TikTok na ku tsala i number ya mina loko ni posta something Alright. ku ri vanhu loko nkarhi wun'wani va ni tsakela ku fana na n'wana va ni fonelaka and then mina I'm very simple and then mina I don't ignore any SMS ya munhu or anything ka messenger or ka TikTok loko munhu a ni tsalela mina I reply and then na reply and then even na munhu hi vulavula so and then mina ni nga ku ni kumeka hi yona ndlela yaleyo and then cellphone number ya mina ni nga vula ni ku 076 4321 847 ivi loko hi teka leyin'wana cellphone mi nga nghena mu ku 078 531 2916 so Khavisa SA yi kona kwalano or you can email me mi nghena mu ku sorry liya SORRY sorry mahomani 2@gmail.com Okay. and then mi ta ni kuma and then you can email me and then i vula ku mani and then ni tshama ni ri online ni tshama ni ri busy mina a ni tshami 5 minutes ni nga vona ni nga cheka swa mina so and then yeah ni nga vula hi ndlela leyo no then vaseketeri va mina I love you so much I love you full time and big time super Okay, mi mention ku va emaila Khavisa va fonela Khavisa amna manager. mina silo sise n'wana mani no ti loyela swilo hinkwaswo Okay. lo lwa swilo hinkwaswo loko muzimo ni fike langwa from 2021 a ni zangi ni ringetini I've been rejected Okay. oh yeah so many times wa vona loko se kuma nkarhi wun'wani i ya ka munhu a nga swi tivi na ku munhu loyi a vulavula na yena munhu wa njhani yena u vona munhu wa music ntsena so then that's why ni mi hlamusaka no then mina not manager kusukela masunguleni yeah even the marketing la ni nga koho sweswiwa no endla marketing mina ni ri nexe and then a ku na munhu la nga endlela marketing All right. and loko ni cheka profile ya mina yi kurile I can tell you to loko ni fonele ni sendele van'wana va le Durban va la ku promota i brand se ni ku ni tirhe so phela se ni tirhini a ka ha ri na ndlela se ni tirhini mina se yeah exi lavekaku mara loko a ri kona loyi kuma ku munhu loyi a nga ta fika tshama hansi hi vulavula hayi loyi a nga ta fika munhu sa ku mata swi pfini va tala ku tshovela Yeah, va ta hi nkarhi wa so ntshovelo sweswiwani ku na munhu loyi ni nga busy na yena i Basani Mahomani then hi yena ni nga ta ku ku nga ri khale ngopfu then hi yena va nga ta kota ku loko vanhu va ni lava va ni kuma ka yena Okay. hi yena nga ta ni endlela swilo hi ku hetiseka and then na namuntlha ni khe ni vulavula na yena ni ku hi n'wana mhani se ni karhele mina because a ni ku hlamula swilo hinkwato WhatsApp ti-email hinkwaswo njhani and na ntirho ni wu tirhaku hala na nsati hala na vana sweswi hala na brand na vuyimbeleri so mara hi le ka yale ndlela ya ku no yena se a nghena cause mina sweswiwani na swi vona ku no se na tlimbeka mara for now ka nkarhi lowu nga koho swona then hayi to tiyisela mara loko nkarhi se wu fikile naswona nkarhi se wu fikile ku se mina ni tshama hansi then ku va na munhu loyi a ni byelaka ku humelela yini hikuva na swi vona ku ta ni tikele ku ya kule ngopfu mara kusukela le ndzhaku leyi a no ti lwela just because
vanhu rejecta ya so mara swi ni dyondzisini Yeah. ku ti tirhela Tirhela. no ti endlela promotion hinkwato no ti endlela me nexe then so hi swilo leswi nga mi byelaka no then it's doable guys ya a hi endleni swilo leswiwani hi nga chavi Yeah. then va ta hi kuma patwini ivi va hi pfuna va hi tlakulaka lava hi tlakulaka ende hi ta pfumela loko hi tlakuleka mara loko mata swi wupfini i fika eku ramisa Never. I will never. tshovelo All right. Lexi ni nga xi vulaka i ku hi khensi ngopfu ku va hi vi na n'wina namuntlha kwala ka Shangani Gang. Hi dyondze swo tala ngopfu. And the interview was very insightful. Hi nghenelela swo tala leswi ni sure ku na va yingiseri va hina va nga pfumelelana na mina ku ri hi swi dyondza. So ha mi khensa swinene ku va mi fikile na hina kwala. Hi ri ka Shangani Gang. General segment, episode 75. Mi tshamile kahle na money. Nkhani nga fambi ni ri nexe. Ni famba na jinja hi swona ha khensa swinene ku kondza hi hlangana nakambe ka episode leyi landzelaka hi ri na siku ra hina hi ri na vito ra hina ra siku ra namuntlha ku nga super hi swona sweswo ya